Skandal koji trese estradu. Tina Ferrari je progovorila i otkrila šokantne detalje o svojoj aferi sa Akom Lukasom. 2 godine je, kako tvrdi, Lukas pokušavao da je osvoji, a onda je usledilo veče koje je promenilo sve. Tina, pravog imena Kristina Marković, priznala je da je pristala na susret sa Lukasom tek nakon brojnih poziva i molbi. Ali pre nego što su seli za isti sto, postavila je jasne uslove. Bez alkohola, bez zatvorenih prostora i povrata kući do 11 uveče. Lukas je, prema njenim rečima, ispunio sve što je tražila. Međutim, njihova priča ubrzo je postala javna kada je u medije procureo intimni snimak na kojem se vidi Lukas u društvu Tine i još nekoliko devojaka. Pevač je priznao da je snimak autentičan, ali tvrdi da ga je neko namerno pustio kako bi ga kompromitovao. On čak otkriva da je u svom stanu držao lažni Rolex, jer je sumnjao da će ga neko pokušati pokrasti. Lukas poručuje: kada je u braku, takve stvari ne postoje, ali kao razveden čovek ima pravo da živi kako želi. Dodaje da je odgovoran za ono što se dešava u njegovom domu, ali da nije mogao da spreči curenje snimka. Na društvenim mrežama i portalima odjeknule su podaljene reakcije. Jedni brane Lukasa, govoreći da je njegova privatnost narušena, dok drugi smatraju da je ovaj skandal dokaz da Folker nikada ne može pobeći od burnog života i kontroverzi. A Tina, sa druge strane, tvrdi da nije želela da koristi njegovo ime za popularnost i da samo želi da se dokaže. Kako? Da li je ovo samo još jedan u nizu Lukasu poznatih skandala ili početak nove medijske bombe koja tek dolazi? Estrada bruji, a javnost čeka nove detalje. Ostanite uz nas, jer prava istina tek izlazi na videlo.